Mu kwezi kwa kashatu mwaka gw'Enkumi-2023 Minisitule y'Ebyobwegyese n'Emizaano ekatongozaho enkola y'okwejonesa esimu okwereka ko abashomesa hamwe n'abeegi barikwijamu ah'ishomero eki bayisire Teachers Effectiveness and Learner Achievement System ninga shitera. Aha bwabamu mu bakuru b'amashomero butabyetegereza gye Minisitule n'emwe ebangwire bakuru b'amashomero bona. Telenu tukozesa esimu smartphone kyonga smartphone egyo einamu emikolo erundi system eibombekeiremu hali omusomesa akuyija akahika akatamu efeesi ye nikwo gamba atakusobola kutuma boye kuba efeesi etaliye tegenda esimu kuikiriza kandi oba kutamu efeesi esimu egyo ne capturinga rundi ne kwata obwire bwennyini obwahikiireho wine esimu ene kuba neyo lekya nti omwegese ono suppose kuba mu kilasi obwire buno kandi nayegese kintu kino kandi esimu nekyora neyo lekya ngo musomesa obwatuzire saha 2 nizo 2 obwaraba na inuka saa 11 nizo 11 kandi obwakubona inuka itakayikira 11 ne musabarizoni habwaki notawire utakayikira. Harriet Asimwe omulambuzi w'amashomero mu district ya Hoima nagira ngu omukutogu guvorobizemwe mu byokurambura amashomero. Sima mno government habwa initiative enu eyatela system kandi nabo omusomo guno. Benedict Barikagira na bamwe mu babangurwa bagamba ngo byekizibu kibura y'amashanyarazi. Hatimba ininsi aba government habwa kaire kana tumaze kutunga bikoresho bintu bya simu mbayine ta government renti esindike masanyarazi mubichweka bitusaba gukora ki mubichweka haga kusoba kuba nigahika. Omukutu gwatera gukatongozibwa n'ekigendererwa ky'okureebuza emikorere y'abashomesa mu mashomero hamwe no kurwanisa abashomesa okweshayisha aha mirimo okurabira ha smartphone. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.